Da li ste čuli da su aflatoksini odgovorni za desetine hiljada slučajeva raka jetre svake godine? A što je još šokantnije, možda ih unosite svakodnevno, da od toga niste ni svesni. Ovi tihi neprijatelji kriju se u namirnicama koje svi volimo, orašastim plodovima, kukuruzu, pirinču i suvom voću. A šta su zapravo aflatoksini? To su toksične supstance koje proizvode plesni Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Razvijaju se u toplim i vlažnim uslovima, najčešće tokom nepravilnog skladištenja hrane. Zamislite vlažno skladište gdje plesni rastu neprimećene. Eto upravo nastaju aflatoksini. A najgore što su otporni na visoke temperature, pa ih ni kuvanje ni pečenje ne može uništiti. Međutim, zašto su oni opasni? Dugotrajna izloženost aflatoksinima povećava rizik od raka jetre, posebno kod ljudi zaraženih hepatitisom B ili C. Pored toga mogu oslabiti imunni sistem i ugroziti zdravlje čitavog organizma. Međutim, kako se zaštititi? Naravno, birati hranu iz provjerenih izvora. Obratite pažnju na njen izgled. Plesnive namirnice su crveni alarm. Kod kuće hranu držite u suvim i provjerenim uslovima, jer vlaga i toplota pogoduju rastu plesni. Globalno redovno testiranje namirnica i stroge kontrole su ključne. Zdravlje počinje od svesti o onome što unosimo, zato pažljivo birajte i informišite druge.